warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhani Fadila. Dan saya Kalatun Ni'mah, Di sini kami akan menyelesaikan tugas bahasa Arab. yaitu percakapan dalam bahasa Arab. Mas Muki, Ismi Kaila. Mas Muki. Ismi Farhani. Anti jadi di Tolibatil Aswad. Naam. Wa anti. Ana kama nafi syai. Ayat ismi anti. Ana ismi Riyadiyah. Jamilun jidan. Wa ida anti. Ana ismil iktisodi. Ada aidan jamilun jidda. Ana al-ana sa'adhabu ila fasli. Lau samahta. Ila liqa'i fi waqti akhwar. Assalamualaikum.